sigi laman kumnabagi damakta revenge loan ngai gi damakta mut libe tarabasu this is not the way forward hajiki oina di justice ki phangna nabagi damak si sida this is very clear nagagi UNC gi demand ki se maram chai this needs to be fazana tofam thoeba impartially expedite toba mathau taiba hojiki di because there are certain evidence that eyewitness very clear ne ban mafam krai da kari puba mem investigation me am sing se fazana tofam thoeba United Naga Council so ahanbada tangtra humdoi da phabadu da phakhiba do mi se 28 ne ba naga na detain to khibado asom side de na to khiba do kun ne ba kuki gi side ki so tangtra mari du da kanna negotiation to nara kan sida 15 morning the early 15 morning se sida tramari se hostess do extends to na kreba adubu kuki sai ki di tarup du pithok pangam da bagi maram uduna naga gi site na tramari se detain to raga thambane ba as and when tarup du pithok pa kan sida akoi tramari se dum pithok ki hai ba naga gi very clear ne ba तो government of India, government of Manipur na mitarup se kuki sing na hathokre hai bese tangtra manga du dagi 13 dagi du khangi adubu hostess khar likhi bani na adu tra mari da adum tora kanja tra manga si se da kaino pithok na matung si se da missing tarup si se da focus to di da hojik hing na le Tramarido Moido in a Potok in Sida Kan Muk Akan Sida Public Digidi Hidok Tabaki Maram Uduna Public Rebel Revolt, who is to see platform Sida Adum Nenera Adum Laiba Adudi Aduna Takpadudi Sakana Padana Hangi Mitarup Selehi Dre Highway the same day 13 May is the Moikangreba khangna moina modalities kamaina pithokani dead body du kamaina extends to nagani kanana lauthokani kamaina to higani haibase asom gi naga gi parja gi sentiment me am singse yenga kan sida adum delay to ra adum lakhi bane ba marak si sida attack to na ba hat na ba mi adum le ba mi tarup kumba adum hat na ba almost about 6-7 of the both sides te gi adum hat na ba adum le ba. So finally after 29 days attempt di amarak di tawi cooking pi Manipur na 30 May da moi gi shutdown du lotho akan se da first June itself du da Manipur Sarkar ga United Naga Council ga manara ga Home Commissioner ga tora ga yamna chaw na hai tare matrimonial gumba gi tawba gi type da mi se tramari se without knowing the status or without giving update about the status of the 6 bodies, without any precondition, see the Pitho Kansida Prajagi se Sao se hen by Yimaram Uduna backfire United Naga Council of Fangyeba. And I think the point the United Naga Council na su Fivam di Hangye, immediately Hidre Haibidu Hangye, Adubu, Praja Singh Lake Dravani Haibese. Convey to Bayada from the mother labor. Adugi point at that point in time, United Naga Council na su Moina su Adum Midi Hatpaya, other Venina Tramaridi, King Adum Lea in a Hangra Venina, United Naga Council na su, Pitopa na Fagania and a Halaga, Sagargi, Hybrid Matun to Kivaneba. Okay. Adudi Tang Anidu that if Tang Amagi handing over the exercise to my Pagram Batar Adi. Tang ani du da dead body se phangadra highway se idi yam chauna adum thajai pa. On the other hand adu yadabi garam duna after 7 days on 9th June du da without any publicity Manipur ki police army mayam changsil a kan se da moi tramari se lothokhi bane pa pithokhi bane pa adu dagi the very next day si da Manipur government na 450 police and army personnel mayam se deploy to raga
moi mi mayam sing se dead body se recover to ki bane haina the very next day itself to the hojiki asiba gi hakchang mayam se phangne ba now question d 15 May 14 May dagi di search and rescue operation kanna chathari haina sakana dum hairaga dum law mayam sing do drama oina oila leiram bazat ne ba maram di moi di edu su darkar leitre ba dead body mafam su khangkhre sire hai su khangkhre praja da law thok ta bagi ne ba government was moi gi handling do moina khala di they are applying their best moi gi kari wakhan khwaidagi phabado in the interest of the people khalaga asukui na tapna tora kanjida mi tramari su siba yaba gi chang phibam da lebagi maram oiduna akoina tapthana lakpani hainu justify toramba yai ko sarkar na su on the other hand si the unit naga council su pai leitabagi ultimatum pi anira umrak pi adudagi ultimatum matung du da missing case ne sire haiba su khangdri missing case ni haina NIA gi offense makha the missing case haiba se leite ba NIA can never accept or central government can never accept a missing case ni mangi haiba si the NIA gi scheduled offense parliament gi ek ki matung ina yaw da bani na hekta paiba ya de ba du gi maram oiduna thawai kuki gi da mi ani si hiba gi do mars trahum doidane mars kunda 7 days do the Bharat Sarkar na Home Minister order to NIA the scenario in 1 week sida sinbangam meba whereas 23rd May the United Naga Council ga Chief Minister unara kan duda missing case NIA the scenario high to wadabu High Court proceeding duda 4th June duda NIA na koi na che dugumba phangdri high ba aduna takpa dudi Sarkar ki handling of sigi case se ketang technicality su le praja mayam sing se bluff to bane haibe se clearly adum uba phangba ngame ba duda now adu lawyer kan sida high court na tang tarup da hearing se take up to ra kan sida tension yam na wang khre du da gi ne ba nampu da within next few days da 1-2 days manung sida dead body se sigi case se losin bangam dra badi haina Bharat Sarkar su manipur lengak su loi nama pressure tension lebadagi 9 June duda ko after 2-3 days on the 3rd day after the hearing of High Court the hearing matung duda sigi asiba hakchang se puthokhi bane ba adugi arrangement duga extends to body do mitra mari do naga singna akhoi gi do hana status bi di naga gi izat leite haina kan na ta kan sida leadership na di khangne ba khangba dagi maram oiduna upai leite badagi maning hala kan sida okay si rabadina prajadi will take care haina sigi arrangement se to gibane ba si sida High Court gi proceeding the fazana reflect to giba do kaino haitar adi accused haiba mi sing se NIA the sinare hai rabadina Manipur police do formalities loidribani na investigation cam to the bida lega bazatla maram di victim gi report to testimonial report to pa kanjida they have identified few accused they don't find fake ning tho aduga Manipur rifle personal gi ama adwa mi khara by name da khara thamme ba adu mayam sing ju examine to khi de ba adu henna adu na tak pa du di investigating agency na moi bu kanbra adu dagi maram oiduna adwa gi du kuki gi militant gi dominated area gi maram oiduna adu gi lal hobagi supremo do magi nupi do deputy CM ama oibagi maram oiduna moi se khetang impunity lebra sarkar na moi bu criminals mayam sing bu fazana ngak ka thambibra haibagi yamna trust deficit haibase praja gi not only to the nagas Manipur praja mayam sing sina hoina trust deficit towards the government haibase thola khreba so say sida hojik UNC na ya humanitarian yes in a very yam chauthok na naga ye pun bagi oina tramari do pitho kan de padi di phangre hojik tension di yam na wange adubu hojik United Naga Council na sumoi gi kaino to pham thok pa charter of the mando declare KNF as terrorist organization ama aduga suspension of operation se aduga abrogate to view ani ko aduga lalhobagi kaino gi Supremo magi nupa
ma lalhoba gi supremo gi nupi du deputy CM sarkar da yaw base som side na lawbreaker som side na lawmaker aduga asom side na criminal asom side na kaino obegi maram oina khetang contradictory oye haina moral ground na su sigi se yaroi haina dugi demand resignation or removal haiba demand se United Naga Council na thamgre ba aduga moi gi point very clear ne perpetrators mayam sing se fajana phabiu haiba sine ba because without the instruction of the high command sigi to hiba pot se kodak to oi haiba se United Naga Council gi site ki digi yamna fajana thamgre ba now how far United Naga Council is committed to this charter of demand? Haibasi sineba. Hoy investigation budi yamna very clear. Criminal crime activities later, death to confirm oire. The fate of the families as well as the people of Manipur about these 6 missing abducted Naga is very clear. They are confirmed dead. Hojik di sire haibasi confirm paba pangye ba sigi. Marom da pataba thodo oi tarabasu. It's a good news that it is confirmed now. NIA na investigation chathaki gani ba Manipur sarkar na mogi high court gi report to the hojiki police personnel do akoi na yinga kan sida CDI yinga kan ja mafam gi ta de du da to hana defend oina submit to sin khare ba du da gi mayam sing se muka saw hele ba prima facie oina yamna preliminary si sida suspend to ba khot pa or examine to mohut to da moi se som da tham do krai na kan ba du da adu gi ni mayam muka saw ri se so if you look into it justice it will be a far cry egi opinion daddy on the other hand how far United Naga Council na flex to bang ambra haibase it will depend in the next future course is that because United Naga Council have been helpless ultimatum pi ni ra umrak pi sire hai adu sire hai na su han det badi su pithok pangamde Ramari oina muka pitho e moisi adum lower hand sida adum leraga adum lakpa dagi maram oiduna naga gi praja mayam singse saure ba mogi leadership gi matak si sida adai taradi sorry sida koi retaliation gi akoi mindset amam di loi leina re hajise aduna haji main oina important oi haji perpetrators mayam je identify to ro judicially makoi ji maran leiba moi charak pi mathau ta bro natraga na further haji leiba violence haji Tolak by Abazin must prevent of the current value important way. Multi-pronged, simultaneous process. What is happening on the ground? Nahamayam Sabay Maram Oiduna, Naknaba, Fuki Kun, Kainoki Kun, Nagagi Kun say Adum, chances of retaliation is very high. Adu the ground level in Adugi Todok to talk by that. Amuka kuki na nagagi da attack to sin ba nagana kuki da attack to sin ba adugi violence hen na cycle of violence adum spread to batara di then violent perpetrators do zati later ba gi baram oiduna if they kill somebody else again adu idi mo should chap cha na dandi dum phangki gani ba so a personal view that the violence is not the solution we need to stop this cycle of violence both Naga, both Kuki, anybody, sige, laman kum na bagi damak ta revenge loan ngay ki damak ta mood libe tara, but so this is not the way forward. Hasiki o inadi justice ki phang na bagi damak si sida this is very clear. Naga ki UNC ki demand ki se maram chai. This needs to be fazana tofam to eba impartially expedite to mathau tai ba hasiki ti because there are certain evidence that eyewitness very clear ne ba mafam krai da kari puba mem investigation me am sing se fazana tofam to eba. Yamna innocent oihiba yamna khodo most unfortunate part is trong laubi ki incident ki thodo so report amta leite ba aswai da na khara na maitai bu hat panet sina to hai na dwai na loisin khare ba adu marak sida sigi thodok se muka la kan sida Thadou gi ambush la kan sida Thadou gi ambush overshadow to re adu hoji ki 14 hostages da confirmed to be 14 hostages mathang ji hoji ki se 6 killings sida muka confined to re so there are so many victims who are vying for justice adu gi maram uiduna Manipur government na su this cycle of violence se ka maina muthat kani haibe se khoto mathau taiba now it is very clear moral ground da Manipur praja mayam sing se lalowagi luchingbagi kaino head makok gi nupi du sakara yausil lapani na chahi thama hen na manage to ra kan la kan sida morally mabu resign to bi batara di in the interest of the people of Manipur siri I think praja mayam sing sina impartial investigation sa pangam gadra hai gi su yam na aina di thajai ba but Manipur di du gomba leite ba za na du pham du
adum sustain tong ngai gi damak ta mi hat ke hai su hat ke to ba gum ba gi wa khan le ba India da di train ama accident tho kan sida mi chama chani sira di minister gi mara le tra ba tar ba su praja gi sentiment du yinga kan sida morally ai tok cha ge hai ba ne ba asmai na su gum ba wa khan se manipur le le te ba se kwai di khudung ki ba mane Okay.